Halo teman-teman, Rinjani Arunika Rahman lagi dapat ondel-ondel nih. Nemu ondel-ondel dia katanya. Mana? Oh iya, taruh di sana Jan. Katanya dia nemu ada 10 ondel-ondel teman-teman. Kita lihat yuk ondel-ondelnya apa aja. Oh ini ondel-ondelnya sama babe. Tuh Jan, taruh di sana aja. Kita hitung lagi yuk. Kita hitung lagi yuk. Ada berapa Jan? Hitung Jan. Ondel-ondelnya kita hitung. 1, yang paling pojok mana? Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi mana? Oh no. Ini pegang Rinjani. Jadi ada 10 ondel-ondel. Yang mana? Itu ya. Tuh ada 10 ondel-ondel. Ya, keren-keren ya, bagus-bagus ya ondel-ondelnya ya. Iya. Oh, basah ya ondel-ondelnya ya Jan ya. Iya, ondel-ondelnya basah. Makasih ya teman-teman yang udah mau nonton ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah.